ngikhuleke kondaba ezitha ngibingelele abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ibandla lonke lihle lonyazi egameni lonyazi amen. Bangcwele abashe basezulwini ngiyakhuleka nyazi lwezulu ngiyacela Nkosi uNkulunkulu wami ume nami ngiyacela ungangilahli kulendawo enkulu kangaka engime kuyo. Ngicela Nkosi ngoba ngiyisidondwane nje ungipha amandla Nkosi ukugijima ngisheshe ngifike Nkosi yamakhosi entanjeni njengoba Bukhoza ogijimile washeshe wafika entanjeni. Ngiyacela nami Nkosi ungiphe lelo jubane nami ngisheshe ngifike entanjeni. Ayibonge Nkosi. Ngicela nabakithi omvukodwa nyeko zizokuhlophethwa bangelekelele nabamngoni kamalume bangelekelele ungoniwa yimi umsebenzi omuhle kangaka wasezulwini. Ngicela ke ngengoma ka-15 amavesi amabili nje iphuthuma isikhathi sasezulwini. Nkosi yethu simakade awena ulithemba lethu Nkosi yethu bangcwele abashe basezulwini ake ngiqale ngibonge nje kuNkulunkulu wakithi. Ngithi
ngiyabonga Nkosi ngoba usicinile kwaze kwaba la. Usiphe unyaka wonke Nkosi ngomusa wakho nangothando lakho. Siyakhumbula Nkosi ukuthi mhlambe lelibandla ngabe labhubhela emzini waseMbeke eMakadini ngoJanuwari kuba ungena uNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu izulu elaliqeda amaNazaretha laphaya walibamba Nkosi ngoba uNkulunkulu. Namhlanje sithi siyabonga Nkosi, siyabonga yazi lwezulu ngoba ukwasithatha wasifaka ezulwini. Sasiphumela thina nje ngokuthanda kwethu, kodwa wakwasithatha Nkosi wasifaka ezulwini. Wathi namhlanje ngiyabonga, wathi bonke abenzele umsebenzi wamuhle kangaka, namhlanje ngiyazesula izono zabo, sasingene ezulwini. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga yazi lwezulu noma singeyilutho Nkosi. Wavulile amasango wakho, wathi asungenise umdedele khona sinje, wavuma Nkosi yamakhosi nezulu lakho, wathi asingene kulo. Siyabonga Nkosi uthando lakho lelo osithanda ngalo. Kodwa ake sithandeni unyazi bafowethu, ake sithandeni unyazi, sithande bese siyahlonipha, bese siyahlonipha futhi unyazi. Inhlonipho ibonakala ibaleka ngamandla, ibaleka ngamandla kakhulu inhlonipho. Kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi ugcinile lolu hambo, owathi babamkhulu lolu hambo aluze lingaphulwa. Uyigcinile uNkulunkulu lolu hambo, ubabamkhulu yalibabaza lolu hambo, uthi lolu hambo likhulu kakhulu, uthi nginyukile, uthi nginyuke kukho kanhliziyo, uthi ngibuye senguyise wabantu bonke. Kanti thina sizoyuka nini sibuye sesishintshile? Angithi manje mhlambe silana njena zisho njalo insizwa mazihamba lolu hambo ezihamba emuva, zithi zifika ikhehla lapha esivaneni esidala, ikhehla libamba amatshe liwalahla, amanye liwabambe liwabeke, amanye liwalahla, zasezajokoda ngey'mbobo. Zathi wenzani? Uyawazi amatshe abekelele, wathi ukuthi angiboni nina, hamba nobabamkhulu la. Wathi ubabamkhulu ethi angiwalahle lawo, ubabamkhulu ethi angiwabeke lawo, abekwa abantu abangafanele. Kanti soyuka nini sibuye laphaya sesifanele? Nazarete uyingcwele, awukusumu wakini, awulukhu iwenzilokubi, awuyebusweni ebusweni bakho. Abasifunda iBhayibheli sisheshe bafowethu, ngibalekele isikhathi sasezulwini. Ake sifunde lapha kuSamuweli wokuqala, Samuweli wokuqala isahluko 12 verse 24. Asiphuthume. Lolu hambe esonihamba bafowethu, bodadewethu, bomababi. Uhambo olunzima lolu olufuna ukuhlala ekhaya. Ngoba ungenzeka uthi uyalihamba lolu hambo, ulungele ukulihamba, kanti uNkulunkulu ulishiye ekhaya lolu hambo, uJanuwari usele ekhaya. Awuzange uvume. Kuyavunywa mazohamba lolu hambo. Ufana noma uzohlaba inkomo ekhaya, khona imbuzi ehlatshwa ngoLwesine ekuthiwa imbuzi lena yokuthetha amadala. Khona imbuzi ehlatshwa ngoLwesine, abanye bayihlaba nje bengazi ukuthi benzani, bacabanga ukuthi imbuzi endlaleni, imbuzi yokuthetha amadala, ukuthi noma ubani okade engalungile lekhaya, enakele nombani okade engaphathekile kahle emoyeni, noma engaphathekile enhlizweni yakhe, kodwa namhlanje aphumele obala athi namhlanje engaphathekile kahle, usibani wangenzani, ithethwa ihlatshwa leyo mbuzi, sethethwa amadala waqedwa bese iyahlatshwa. Ngoba ningazange niyenze, ningazange niwavuma amadala,
kuyokuthi kade kwenziwa umkhulu umsebenzi uvele kwehle ingozi phakathi kwekhaya nihlaba inkomo phezu kwamabibi lolu hambe silihamba kufuna umuntu aphathe ibhuku lakho eliphelele lolu hambe silihamba lifuna umuntu ongenasikweleti ongazange abe nesikweleti adakhele umnikazi wesikweleti ahambe enzela emdakhelile funa nivumela nti cela ukuhamba ngiye entabeni isikweleti sakho ngizosoka sengibuya funda kodwa yesabani uJehova njengoba silana njena ngibona ngathi kuphelile ukwesaba uNkulunkulu sengathi noma sibuka leli banda sengathi libanda ufuna sengathi ibanda lethu wenza noma yini oyithandayo sekuphelile ukwesaba uJehova akesaba uJehova kodwa yesabani uJehova nimkhonze ngeqiniso uma nje sila sikhonza unyazi asilikhonze ngeqiniso ngenhliziyo yonke ngoba bhekani okukhulu amenze kona namhla Nkosi ngiyabonga ngivumile ithuwe yazindala aphambi kwakho umuntu olana ozimisele ngokuhamba kodwa engazi ukuthi wenzani ngoba sashusha uwe ukhuzwa ukhona abantu abahluphayo makanjalo hambo abafike bathola amakhabozi nje noma imkhoshwana nje umuntu useyakhumula uyema nje kuqe bese kuyabuzwa yini lento yenzayo athi hey ngiyekele phansi mina angizile nakunina ngiseshembe la ushembe nokwenza leyo ushembe usho njalo ukwenza leyo uma nje uthi phume indoda yimi phume umama athi yini engayazi athi yini engayazi wona isonto njalo kodwa yesabani ushembe yesabani uJehova nimkhonze ngeqiniso isindoda endala eyayilusa inkomo umhlambi wenkomo ombalabala ithi le ndoda endala le inkomo ithi bengithi zehlukene ngembala bengithi le nkomo azifani ithi kodwa nginqamile uma senzele sekufika ithuba lokuba ngiyisenge when uyathanda usilandela awulapho siyakhona awukala njengesibindi awulapho awusiyakhona ithi le ndoda endala ithi kodwa ngabona sezizele ukuthi awubane inkomo zihlukene ngembala kodwa ziyefana ithi ngathi ngisengale yakhipha ubuselimhlophe ithi ngathi ngisengale yakhipha ubuselimhlophe ngathi ngisengale yakhipha kodwa le inkomo zimbalabala ubethi zehlukene ngathi ziyefana namhlanje singena lana njena sihlukene sibizwa ngey'nkomo ezahlukene sibizwa nangamagama angefani kodwa asibe lihlupho uyazi kule ndlela asibe nimunye kule ndlela esoyihamba asikiphe ubuselimhlophe sonke la sikiphe ubuselimhlophe athiyasenga ngala phumula umhlophe athiyasenga ngala phumula umhlophe athiyasenga ngala phumula umhlophe kodwa
yesabani uJehova nimkhonze ngeqiniso. Ngelinye ilanga lapha ya eThekwini insizwa amazigida khona zipractice khona kaBhoda sifica incwadi le ncwadi kude bayobangangemitha kodwa ubanzi bayo bangangesiliphu lesi sase esitolo esiphuma ukuthenga esitolo isiyavulwa ke le ncwadi yabhekwa ithi le ncwadi leli bandla leli ukuboshembe abahlala phambi kwethu ababona uNkulunkulu ngabe leli bandla selaphela ngendlela enezitha ngayo. Ithi ncwadi kunabantu abakhonza uNkulunkulu wabo bakhonza ngendlela yabo. Ithi manje nasifuna indlela yokuqeda lento abayiyona. Ithi sizohamba ngaphansi ethuleni ukukhonza besikhompyutha yethu engaphansi ethuleni kolwandle. Ithi sizosebenzisa yona ikhompyutha yethu ephansi ethuleni kwamanzi olwandle. Ithi siyophuma njengamagagasi omoya siyongena emzini yabo. Ithi le ncwadi yokuqala siyofunda sibafundise na siyofundisa siyokale senze bangene ukuthandaza. Ithi siyobenza bangene ukuthandaza. Bangapha abantu abangenayo ukuthandaza. Ningalithandi izwe nezinto zonke esezweni uma umhlaba kuyadlula kodwa kwasezulwini ihlezi phakade. Uma sihlele emakhaya abantu baqupha izinto kothi bazicupha izinto ukuthi singababheji kodwa bawuquphele umthandazo isikhathi. Soqale sibayekise sibenze bangena ukuthandaza. Okwesibili siyobenza laba bantu bazondane, siyobenza labantu bahlebane. uNkulunkulu abayithandi akamthandi umuntu ohlebayo. uNkulunkulu akamthandi umuntu onomona. Siyobenza babe nomona, siyobenza babuka imali le kaShembe ilabaka lapho bonakala ukuthi awumathi. Siyobenza babuka imali le bangabuki ukuthi umnikele. Siyobenza bathi sibenze bathi imali le. Ithi ncwadi siyongena ngabanye siyobashumayeza. Uma sibashumayeza labantu siyobathatha sibafakela. Uma sibafakela abayosebenzela yena bayosebenzela thina. Le bandla linezitha kodwa kuhleli uNkulunkulu phambi kwayo. Engikuthanda kakhulu izwe seliyazi ukuthi uNkulunkulu khona usekuhleli. Angithi amathima uyala. Ngoyisabe nokubiza izinto ngoba mhlawumbe uyabiza mhlawumbe uyashayisa ezulwini. Kodwa amathima uyala. Ekade sefile indlala ezonyazini. Esefile amathima indlala abuye ezonyazini afika zehlisa onyazini acela ukuphumelela acela iwini. Yebo. Aseyawona kanti manje na kuthulelwe nendaba yakho. Yebo. Awubatazwa awubukhulu ukhulu wangala. Awubatazwa ukhulu wangala. Ithi siyongena ke siyobashumayeza. Sibashumayeze bagqoke iNazaretha efana neyabo. Ithi bangene phakathi basonde nabo kodwa bengasebenzeli lo Nkulunkulu wabo besebenzela thina. Ngokuhambe ngesibukweni njengokulisana nezinto zonyazi. Usibheke ukuthi
abakuzuzanga nabantu awushumayizwanga nibona abafala bakhombisa ingubo emhlophe bahlala namaNazaretha kanti awusebenzela unyazi bathi siyongena emathempeleni siyonenza iy'ngane eziphethwe amakhosikazi iyokhala kakhulu ingane asuke umkhosikazi aphume nayo ebona ukuthi iyaphazamisa meke waphuma nayo phumela ngaphandle sobe sesimzuzile nengane yakhe bathi siyohamba uswidi sishumayela uswidi esiyohlangana nazo iy'ngane siziphe uswidi ziwuthathe ziwude kuyobe sekuyizethu yini indaba ibandla lisupheke kangaka abantu bengamakholwa lasupheke kangaka ibandla singamakholwa kwenzenjani uthi siyekwenza omama babo bathatha umuthi badlisa amadoda uthi meke badlisa amadoda ulowo mama naleyo ndoda kuyobe sekwabethu meke bathatha umuthi yasho njalo incwadi iyinde lencwadi kuzonqakula nje ngoba isikhathi sikho kodwa yayinde kuningi kodwa umuntu ozohamba ephuzwa endleleni ungazi ukhishwe yini ekhaya uma engazi ukuthi uyaphi njengoba sihamba njena kuzohamba uhambo lasezulwini uNkulunkulu ngivela ngazotsho njalo atsho ngalo sikuyaphunywa bokaluyisole ukuthi Januwari ushiyana ekhaya ngoba tabulana ukuthi Januwari ushiye ekhaya awuzanguvume kuyavunywa ngizivuma izibeka kuwe bemthetheleli bezona awungizivuma izibeka kuwe bemthetheleli bezona kodwa ngifuna ukusho ukuthi leli bandla likaShembe elonyazi leli bandla akekho umuntu ovumelekile ukukholwa ngokuthanda kwakhe kuleli bandla lana silandela imithetho yonyazi akekho umuntu ovumelekile ukukholwa ngokuthanda kwakhe noma ungakholwa nje ngokuthanda kwakhe kodwa silandela unyazi silandela uNkulunkulu leli bandla ehamba phambili lilawulwa womuphi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthethuma la ekhambi kwematabetulu nali bandla eMaradini eliholwa ubani lelo bandla akulona inlebi ekwathoso sobashumayeza sifake ingubo ezimhlophe bangene nazo eliphi lelo bandla ngoba kumenyezwa umfundisi athi lithizwi sekuyahanjwa lithizwi kuyaphunyulwa lithizwi akuthwalwe akuluka inkatha ubani oluka isikatha laphaya kuleli bandla elihamba phambi kwaShembe Thixo wami lana nami wena uki noshoki uthenga itate nangu tu iyalila imeshayonke zitwa asani funda zaba
zethu zathi njengoba silana njena ziyaphuma iyalo kumzwini uNkulunkulu ekhuluma uNkulunkulu ethile umsebenzi nomhlangano sowuphathe kahle etasihloniphe etasibahloniphe labefundisi asibahloniphe abashumayeli asibahloniphe abavangeli kusho uNkulunkulu nxa nibona umphongolo wesivumelwano kaJehova njengoba sihamba nje kuzoqhamuka uNkulunkulu nezitsha zakhe ehamba kodwa nxa sibabona abawuthwele zikhamuka izitsha noNkulunkulu uNkulunkulu azasize sihloniphe futhi uThixo wenu zikhamuka zihamba noThixo wethu nabaphristi nabafundisi nabalevi nabavangeli bewuthwele nomphongolo khona niyakusuka siyasuka endaweni yenu endaweni uyakuduka uma sonde uyakuduka lisuke lula nje asambi phambili siyawulandela awuyezwa asambi phambili siyalandela ngemuva silandelela kade khamba khona uNkulunkulu wayo wethu nezitsha zakhe sibekwe yini phambili sathi sibaphambili kangaka le nkolo lesiyona isithunzi sayo inhlonipho uma ke walahlekelwa inhlonipho ngelibandla iphelile indaba yakho lo shembo hlelana uNkulunkulu Amen. wake wathi ngelinye ilanga awushembe uNkulunkulu ngaphezulu sana sathi sihamba ngisahamba phambili uma uNkulunkulu ezweni lakithi noma imuphi umuzi sana sathi sidilikela lapha ya elentweni emzimkhulu eNazaretha sidilikela khona noNkulunkulu wethu kwaqhamuka inkomo embili ezimhlophe ngishunyao zafika zashona phansi zenzala zafike zathi qibishe ngakweni enyaphuma ngala kwemoto kababa enyaphuma ngala kwemoto kababa zahamba zafora nobaba kanje zihamba zidlala lenkomo zithi zihamba zidlala lenkomo zimhlophe ngishunyao ekseni ngeza isigijimi sesithi phuthuma baba kuyaphela ngase ngiyaphuthuma ngafika lomini unyazi lathi kuboneni izolo nina bathanda ukuphila awemhlambeni ajesu luthukazi uboneni izolo sengiyasho ngithi baba sisemasiphezulu lapha sishona phansi ngabona inkomo yombili ziqhamuka zafike zakaka imoto kababa enyangala wathi siphelelephi ngathi baba ngizibona ngibona engasaziboni wathi ngezona inkomo bekuyingilosi umdlulu umvangeli lokweduze kwami wafika seyidlulile leyo isho uNkulunkulu esekhuluma indaba wathi wona umvangeli uhlala umvangeli akanabi wasesipho omunye umphako wasezulwini ayibonge inkosi Amen. esekhona nomvangeli wasesipho omunye umphako lana sihamba noNkulunkulu bafowethu uthi akuzona uthi bekungezona inkomo bekuyingilosi shembe siyabonga sosikhombisa okuningi ukuthi awuyena wakulelizwe uvela kude asazi nala uvela khona Nkosi ukuthi umaphi kodwa sicela ukukuthanda Nkosi sicela ukukhonza ngeqiniso sicela masikulandele Nkosi yamakhosi sikulandele ngeqiniso singahambi sikhuluma okunye uma siphuma la ngaphandle sesenye into futhi nina lonke imithetho ithi sizwa
Mashongo ithi ngithuke kuwena Mshumayeli ngiyumshumayeli lapha emthonjeni ithi ngithuke kuwena ithi ngithuke uNkulunkulu kuwena uthama uzokutshela ukuthi uyababona abantu baningi la kodwa amagama akabawone sifanele uthi umtshela Mshumayeli abantu amatshela hleka lapha umuntu unyaka nonyaka kabeka itshela lapha sifanele uthi ngoba lelisheli igama lakhe ayodlula ngalo kule ndawo ngomhla kuphela uthi uyofika igama lakhe bese kufuna itshela lakhe bakhona abantu amen noma singaba nje kobeka kodwa indaba ngeke kuhluphe bizohluphathi noma seshupa lendlela lisizwe singezwa sime babuka ihlazo abantu abangakholwa ukuthi abakholwa njani nawa njena umuntu avela nje kuqo sisihlomela lapha nasegameni nali bridge naba abantu la baphinde bayabeza nje abeze mina ngokufuna ukubukwa asapha ngisuke ifake emakethe nomuntu kodwa lo shamba simlandelayo akaphoteki ayithina bayamazi uNkulunkulu izwe liyamazi uNkulunkulu usepheni noma bayaluza nje kodwa uNkulunkulu usepheni ngiyabonga baba osezulu nomhlaba uphela asafa nesikijima Nkosi sebenza yasezulwini eminingi Ngibongela Nkosi izwe lakithi Nkosi yezulu nomhlaba engicelayo uNkulunkulu wakithi ukuthi usikhumbule kulwamuzi wasegospel wapheke Nkosi yamakhosi uphele ngicela Nkosi ukhumbule nomndeni wami lelo lomhlaba uzukhumbule Nkosi yamakhosi nonkosikazi wami usanda kuhamba umfake ezulwini lakho Nkosi yamakhosi elihle ukhumbule nabashumayeli bakho Nkosi abakulwamo kule ndawo yaseNtwalume gospel ubakhumbule Nkosi yamakhosi imisebenzi bayenzayo yonke iphumelele ngiyacela Nkosi ukhumbule nomshumayeli Nkosi yamakhosi bathi ngibizile ethi yongikhuphisa imosi Nkosi yamakhosi umshumayeli uMngcongo umuphinzi ezinde Nkosi yamakhosi zokuphila nebandla Nkosi yamakhosi akuphambi kwalo yabonga Nkosi yamakhosi Cela ukuba ngime lapho Nkosi kusenizwile